Bakwethu silapha enkandla eMandaba kumnandi ngendlela emangasayo ukhathide Mfongo uma kade zidudla ngoba dle itolo cha sesigiyile bafowethu sadlala kwamnandi njengoba eshili sofike esigiye siwunongoma sibe sakhiyana size la kuzokweseka ukhuzana odwendweni lakhe ngoba masiza insizwa siyesekana mangabe kwenza into ehle kanje seganiwe kumfana zawushaya ayuganiwe usuka yazi yayinhle into kwamfana khuzana siyakhuthaza ke ndoda wenze kahle lento yenzile yesula amadoda amaningi ayiphethe imali amagwala ayesaba kuba committed ubugwala nje asiganwe madoda sivusa imizi yobaba asiganwe ukhuzana besinelwa namhlanje uthi ke uyabala yena uthi 1 namhlanje manje bebetha uzwa amaculo bethaku ngizothiwa khona bebethayi manje hawu thungoba kesi ngoba wenze njani betakwa hawu bathakezi yena ngoba wenze njani awuyikokele nje yini phela abantu bahlupha mfethu yazi abakubona ngaphethutsha nenkomo hayi thoxaje bangwani yini njengabangwa nje ungabangwa nje njengoba ngimdala kangaka nje ukhuzani ngimdala kangaka bakwethu sengingabanga nje ukhuzani aqedile ke mzini hawu bakwethu ngoba ukhuzani ingane makhona la phambi kwekhona ngiyathetha mina njengobhuti omdala ngiyaqaphela la nginyathela khona ukuthi angiphambuki emfaneni omncane kunami injalo nje lethu sizobanganika ingane hayi abantu bekuphapha bakwethu yazi abantu abaphaphila ngibafuni mina hayi suka hayi iyalo ngamufazi wona baseganiwe nje ufuna hluwane nawo manje useganiwe ufuna hlukanise ngoba manje ngoba seganiwe cha phela ufuna ukhuzani uyathanda umndeni wakhe uyayithanda ingane zakhe akuningi nje ungakusho ukhuzani ukuthi nje kuphela unkosikazi wakhe kufanele ukuthi amnakekele amthande